kanjani hayi mina ke ngilomuntu lo okade umtshela ukuthi kunje ngifuna ubufakazi mina ngifuna yonke into ephatheka concrete okay fine sengizwile ke mina lalana benibhuka ngifuna ukwazi still mina benibhuka kuphi hayi asho umjito okay gcina sekufika la kule league ukuthi okay i-protection bengispanisa na ngifuna ukuchecka ngazi phela yabo because phela obvious umuntu wami ngisengizana naye for 10 years angeke ngisebenzise i-protection na isikhathi esiningi yabo lonto hayi kufike la ukuthi khona ke hayi kulo part le protection uGuy athi hayi no besisebenzise then mase ngizathi ngimtest yabo lonto just to spice it up izinto ukuthi mina no kungcono because we were using i-protection waleni lalana because mina bro I've been HIV positive for 5 years yabo and lonto le I'm sure you understand ukuthi isho ukuthini nakuwena yabo lonto le waqala umjide wathuka mina no ayikho into efanele uyithuke because bra ubuse mis protection angithi busho njalo yabo then siyachaza mina oh ha sengicasula nayi lokho kakhulu ukuthi bebelalana with protection. Diphinde dinamkele into zakuthi kumjolo show igama lami uSixoshifika and I'll be your host ke kanti mntasekhaya siyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye usibhalele pha ku email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usi WhatsApp ungalibali futhi ukuthi siyafumaneka ngolwezithathu njalo ziyakhala ke kanti into zakuthi namhlanje sivakatshelwe ngubhuti kusoloko kungobhuti ndiyadlala okay ke namhlanje sivakatshela kubhuti wethu naye uzathi asixelele ukuthi yena umjolo umskeme kanjani bhuti wami kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila nami wangathi uzathi ngiyabona ngizomosha kakhulu ubhuti wami ngubani wapi igama uSipesihle sibonga yakho manje ngizalelwe khona la eKZN ngakhula khona futhi ngwakhona la eKZN ubhuti wethu yena awusikhaleze sihlale edabeni akwenzeni mina umjolo ngisikeme kakhulu hayi kancane umjolo ngisikemela kakhulu so into enzakalile kunomuntu ebengizwana naye for more than 10 years lo muntu lo happens to be uma wengane zami yabo lo siphushane nami ukuhlangana kami naye siqale it was 2014 sasifunda matric so i2 sajola nje kamnandi ngamthola umntana oright yabo hamba umhlanga yabo sazwana mina naye yabo nje kamnandi ngiyakhumbula futhi nje uqala kwami ukubanjwa nentombi ekhaya ngabanjwa naye uqala nje in fact ukuletha intombi ekhaya waqala ngaye kanibofile bemthande futhi sajola naye kamnandi kwa right then inyaka olandelayo 2015 sesiphumile esikoleni after matric 2015 sanikezana umntwana okay sathola umntwana wentombazane kwalulana ngalapho ukuthi imndeni esayidini lakhe nasesayidini lami yazani ibe in contact ama plus khona nengane phakathi mina siyaqhubeka siyazwana ngakwamnandi nje emjolweni senze izinto hayi nami ke phela ke njengomuntu njengomfana futhi phela edlula stage ngomuntu sengifike etertiary ngenza zonke izinto ezenziwa nje enye gang yabo nje umchitho yabo nje yonke lento lenziwa ubona intombi ngibona phela intombi yabo emuva ngishiya umama yabo la lento ukuthi nje hayi yabalance yabo into yakho just ukuthi nje yabo uyichitha isikhathi hayi ukuthi uyazi into eqondile sinalo mqondo othi nezamajini so manje kwenzeka into yami nayo kaphusha saphusha then up until zifika 2018 ishuthi I think angenza unyaka wokugcina eTertiary lapho so lo muntu uyamajina sisuka naye from 2014 15 16 2016 sike sathola umntwana apparently wadlula umntwana wesibili okay so apparently wadlula senze izinto efanele izenze then 2018 ngathola ithuba lokuthi ngiye phesheya khona i-program engangiyenza leyo program leyo ingisa ukuthi gcina sengifikele la China so ngangahambi ngedwa kuneqembu engihamba nalo yabo abaqhamuka kuma-tuition ahlukahlukene kuyinto i-project yesikole yes kodwa manje siqhamuka kuma-university ahlukahlukene okay so ngoba singale obvious masifangale sizofika sibe into eyodwa because sonke saqala ukufika la asazilutho yabo so into enzakalile masifika ngale ngiye ngaqondana nokuthi ngicina sengizwana nomuntu phela nami into ukuthi ngishawa umzange yedwa yabo hayi ngicina sengithola umuntu ngale sazwana kakhulu nalo muntu insajewe ukuthi sobabili besigoqana naye ngoba nawe benomuntu amshila ngala eSouth Africa nami yinomama mawengane ngimshila so mase sibuka sinalokho ukuthi yonke into esenza siyenza izosala iphele khona phesheya so nobabini benifihlelana ukuthi
kahle kahle angabe sifihlelana ubengichazela ukuthi unengane and unawo umuntu umshiyile nami ngamchazela nami nginawo umuntu yabo uma wengane but asathandana nganqamba amanga ha okay so into eyenzayo leke mina nayo into yami nayo vele aba serious kakhulu sethe ukuthi even noma sesibuyile ngala savumelana ukuthi siyaqhubeka siye nansi inkinga yake siqala ke la ukuthi mina phela ngishiya umuntu emuva nami yabo njengomunye umuntu yabo njengomunye umjida kuleso stage nami ngabo hehe hayi lo muntu engisuka naye ngale sisuke esihlangane ngale yabo nje singimthanda kakhulu ngisamuzwa nje umama yabo awusomthanda kakhulu ukudlula uma wengane hawu come on so manje ke yabo kwamnandi nje mina naye bethu yabo nje kahle kahle nje ukubuya kwami eChina la aqala khona ila aqala khona ukuzwa kakhulu ukuhlumeza kakhulu uma wengane because ngingasanathi isikhathi sakhe ngisho ngabe kuthiwa lona ke engibuye naye leyo sengibambile ukuthi ngibe ngihamba mangamalana noma wengane usakhona nani mina ngincamela ukuthi ngisave relationship yami nalowo musho ofikile kuna uma wengane bengasamuzwa nje at all kwahamba isikhathi gcina sekufika la khona sekuvela ukuthi engathi kahle kahle intombazane lo engidibane naye ngale ngathi khona ayenzile mina yabo lonto engathi ngenza ngathi unento enodlisa uphakathi lezi zinto ezenziwa nje abantu besifazana yabo nami ngicina sengikholelwa ke bo zikhamba isikhathi ngibe nalowo belief yabo lonto and nakhona futhi ngimtshele futhi naye ngithi yona kuthi ungidlisile kanje uyotshela umnikazi hayi wawudlisile yani abuya athi mina uyazi kanje ngikholwe yena futhi yabo still hayi phinde kuzanye unyathembe sengithola usizo hayi ngibe nalonto vele ekhanda lami hayi ngisizakala ngoba nginokuthi sengihlumeze kakhulu umama abona nokuthi ubelelela ama clinic ayolakhe wezama ukuyibulala ngenxa yami yabo lona futhi sigcina sesile kumuntu hayi nami ngambona sengivumile ukuthi okay futhi khona ayenzile yabo ngihambe ngiyo kumuntu ngenze into engenzayo aphume ke nje kwi-picture lo muntu obekade zama uzokhipha mayengane bese right but into engiphatha kabuhlungu nakhona hayi ngoba ngiphatha kabuhlungu nginaka ngale yanto yabo into ayikhuluma kumina eyokugcina ngoba out of wonke lo nyaka lo ka2019 sithandana mina naye behlezi kune conflict emalana noma wengane mayengane sizama ukuyibulala ngenxa yokuthi mina kanjani ngoba ngisaje khona lana nje ngikhumbula kahle engagcina sengiconfessa kuyena engile ngibuza ngayini intombazane usayithanda yini nani what I wish yabo so manje kuloyo nyaka lo ka2019 okay ngami ngowenza izinto zezulu nga right ngayicleana yonke lento le so manje ulokhuzana imama yena la ngithi isekho intombazane yangishana side chick ayiseke yangishana namazwi ukuthi yabona ningathini nikuthini ngami because nawe ngiyabona usungidayisile but kodwa azi ukuthi uma ngane yakho ngigibela amakhanda kini uze nithi chiyo akekho umunye umuntu ongena yabo ngana lokho ukuthi mhlawumbe ukhulumisa ukudina ngayishiya kanjalo ngahamzebe kwahamba isikhathi ke then 20 emva kalokho sengenzeni izinto zezulu la sengithi khona sengimnika yonke attention ke sengimnika ngathini lonke uthando lela lifunayo nami sengifocus kuyena yabo kanti izinto seziyajika so uyatshintsha yebo lonto kanqanqane mangifonela kuzoba khona izitori ngisangakhuluma naye ekseni ngimazi usemsebenzini ngisangakhuluma naye ekseni mhlawumbe uma ngimcheck emini ngimthola mhlawumbe ngizomthola entambama okay ngathi abe kubhizi emsebenzini but uyangena nje kulezi zinto lezi ngiyakubona tu online inkingi ikupho yabo bekhona nje ngiyazwana nje yabo khambe ngicela sengiwumuntu oro ngoba isikhathi mangizomfonela mhlawumbe ngifone more than 10 times engamtholi ngesinye isikhathi bambi yonke la yabo ucinga ngalibamba yabo ngibe naloko ukuthi mina izinto ngenzislime so obvious mayelibamba ngizobe sengidingiwe sengikhuluma ngendlela engikhuluma yabo hayi lento shithi yabo ngicela sokumuntu noma bekuthiwa khona into ayenzayo engacacile ngicela songumuntu ongasa complain kakhulu because manje sengicingile ngifuna ukuxatshana because manje njalo makuzovuka mangizoba ne complain iya shift iblame kube ngathi mina wrong since ubuke wa wrong eqaleni iya shift iblame ngathi mina wrong hayi phela futhi nginana lokho nami ngithi ayangaza ngibambe cheat yabo la hayi then because ngimazi phela mina njenge ibe intombazane nje right yabo nje self discipline right yabo shothi ekhambeni isikhathi masethi mina yini ngam20 ba ngalonyaka lo ka2020 la khona selokugijwana kakhulu yonke lento 2021 ngidiscover ukuthi no kahle kwangijithela yabo and ukuthola kamuthi ngijithela ngizothola usehlukene nomuntu loyo intatho kuningi wavela
yabo into ukuthi ukhonje sithiwa okay bani uyakuchithela kanje nabo futhi ubufakazi balokho uyakwazi ukuthi nami ngingakholwa yabo ngiqale ngidinwe nje ngifume nje futhi ngambuzi naye khambe isikhathi mase ngiyayitshela ukuthi okay no yazi ngimconfront yabo ngimconfront same day later on ngimconfront hayi bengawonto serious kanje nani and yazi yabona lula suku lona ngilikhohle yabo the day ngidiscover ukuthi umuntu wami uyaqala ukungichithela ngangisangene because into enza ukuthi ngisangane ngishawa ukuthi one okay ngiyaqala ukuthi usungichithele but kodwa manje nginezinto eziningi ezibufakazi engisendelwe zona from isikhathi esingaka until isikhathi esingaka and yes yabo lento ukuthi mawuchitheliwe usahanje lomqondo ufuna ukwazi okay manje benilalana kanje yabo lona benisebenzisa protection nani yabo yonke ngifuna ukwazi wonke ama details else because ngayithola ichance ukuthi umjida wayena ngimthola ngimconfront because umjida wengekho kude umjida we like same building wayesazi ukuthi nino weyazi umjida because apparently I think that's the why babexabana naye because wekade sekumjida angiseze yabuye phela induku kumina mina ngamphika kule ntombazane nayo seyangiphika kulogayi lokuthi I know ngisathandana nabo bengane but ngina umuntu enginengane naye but sathandana nabo bengane kanjani umjida kwazi lokho ngisasho ukuthi umjida ngezinto ayemenzela zona eziningi mina ngingazi nginele ukuthi anyway ngathi ngasuyithandana naye mina nalokho ukuthi ayahlanganisa umuntu ethenga into ukuthi yabo lento lifika nje nama goods yabo ethenga into ukuthi yabo that notes this guy kahle omenzelayo because azi ukuthi bayajola mina ngizothola sebehlukene la ngithi khona mina naye sesishayinte eqondile so 2021 yabo 2021 yeah la sengisikhona sishayinte eqondile naye yabo hawo sengizothola ukuthi umuntu ekhona bengijitsela and yabo indlela ngangisangana ngakhona ngangibuza wonke ama details ngisashoyo ukuthi ngaze ngabuza ugaya ukuthi okay ngoba benilalana kuphi because ngina yonke proof ukuthi okay betintanelana ukuthi kanjani hayi and ngoba ngenza confrontation lo guy lo ngimconfrontayo khona intombi yakhe le engisendele yonke into ethatha phone yakhe lo okay so njengoba ngenza confrontation nakana choice because intombi yakhe le nginikeze if is stressed and ipreg yabo likhuleka lithwele intombazana le sendana nalo mfana lo bekathandana noma ngani so akakwazi ukuphika liyalele ngoba naye phela intombazane leyathandana nayo manje ithi khuluma mabarani obebhukwa nani hayi mina ke ngilomuntu lo okade mawumtshela ukuthi kunje ngifuna ubufakazi mina ngifuna yonke into ephatheka concrete okay fine sengizwile ke mina lalana benibhuka ngifuna ukwazi still mina benibhuka kuphi hayi asho umjito okay gcina sekufika la kule video ukuthi okay iprotection bengispanisa na ngifuna ukuchecka ngazi phela yabo because phela obvious umuntu wami ngisengizana naye for 10 years angeke ngisebenzise protection na isikhathi esiningi yabo lonto ayikufika ukuthi khona ke kulo part le protection ugayi athi hayi no besisebenzise then mase ngizathi ngimtest yabo lonto just to spice it up izinto ukuthi mina no kungcono because you were using protection while nilalana because mina bro I've been HIV positive for 5 years yabo and lonto le I'm sure you understand ukuthi isho ukuthini nakuwena yabo lonto le waqala umjide wathuka mina no ayikho into efanele uyithuke because but abusebenzisa protection angithi busho njalo yabo then siyachaza mina ha sengiqasula nayi lokho kakhulu ukuthi bebelalana with protection yabo mina ngibhizi ngamanganga la ngaphandle ngibhizi ngqoqa protection nalokho ukuthi ayumama kuphela enginalana with protection wali yena thola ichance noma umuntu wenza lento yenza hayi but kwami wahamba kongathi sinusize ngamxolela because ngabuwa le period lesithiwa wethanana ngayo nalomuntu it was lezi khathi ngimhlukumeza ngazo so and mangibheka state of mind yakhe ngalezi zikhathi wayengenza noma yini because I think wala ke ibhedlela kawu2 noma kawu3 because of you yebo ezama commit suicide nani yabo so namagcina sengibuka lezo zinto lezo even though kwakunzima uaccept ukuthi umuntu okosakajithelile lento ukuthi okay fine uyamthanda yabo hayi kwa right saphusha ke ngaxola saqhubeka saphusha but bese siphusha lento ukuthi siyathandana masixabene kudutshwane kuhlukwane mhlawumbe lo 2 weeks 3 weeks kubuye yabo yonke lento le nathandana kuhlukwane into kanjalo so there was a time la 2021 sasihlukane khona yabo lezo zinyanga sasihlukane ku August then yabo lento ukuthi ngizama ukudistressa ngathola umuntu yabo into distressa ke nawe hayi nakhona ngangayiplananga because anginalokho ukuthi just ukuthi khona ngizokhohlwa yilo because phela lo bengimthanda ngithi uzongikhohlwa yena bangithola umuntu ngamthola komuntu saphusha naye ukuthi lo muntu ovela shosho thola umntwana owakho oh my god akakuyinto quick
wavele wahlala isisu kuyena the sahlele isisu wezwa ke ukuthi ngizoba nomntwana omunye so angangazi noma wafila threatened noma kwenzakalani ngoba nje wabuya lo muntu lo 4 months preg because umuntu remember ukuthi I was trying to distress not ukuthi asinento serious yabo wathi mesebuyile esazi futhi ngoba kuya kumunyazi ngizoba nenye ingane yebo lonto leyo ayi nganganaka futhi umuntu wamkele wavuma saphusha ke apha until kuze kufike yona ke lengane le ebekade ithwele mayisi delivery ingane ngithola ukuthi mfana ila aqala khona izinto zashuba phakathi kwami naye lo mama yabo asazwani nje yabo nje noma fanele kuvakashelane yabo nje sinezitori after sekuzelele ngane nami ngicina singalokho ukuthi hayi umuntu amphela nyamazi sheke sisenomuntu lo yabo lonto akasenze indlela ebenza ngayo mina ngimcheck out isikhathi ngingamtholi yabo nje ngibe nalokho ukuthi angwenza isilema lo senomuntu yabo lonto hayi khambe utheme qede imva lokho yabo nje lisaxazisana fanele ngivakashele abike istory yabo into ebuhlungu kakhulu lo muntu lo ingane uboy umfana lo ngithole ngaphandle ifike ngoAugust September sahlala isisikolo kuma wengane hayi ngeke wena ngeke awuyayenza into yakho awuyayenza yabona nakhona ukuyikhola lokho abanzima because manje nginalokho ukuthi mina how yabo de bengenza ngakhona and namanje futhi ngisafela bad ngezenzo zakhe yabo egcineni umuntu vele abona ngathi yimi wrong obhedala yabo mina amaphutha mangaze ngawa admit is fine ngiyavuma kwahlukumezeka nani ngamhlukumeza nani abakho abantu abangaxabani umjolo mfethu kulungisa izinto yabo lo but manje senginele mindset ukuthi hayi ngeke yabo as much as kuthiwa ngamhlukumeze lo muntu bani angimphoqanga ukuthi enze 1 no 2 no 3 mina yabo ngisho ukuthi induku ziyabuya kuseyapheka okay fine akube fair square into ayenza into eghost uthe mase sayafanda ukuthi preg kwabanzima for missing asset yabo because kulo period no ukuthi kwakunzima because singibona amanye ama expenses noma ya cha no lokho angikunaki lokho yabo because as much as I'm not saying ukuthi like I'm that financially stable ngalonje ukuthi I wouldn't mind having ingane noma kanjani yabo lento but kodwa ngendlela engiphila ngayo and ne background engiqhamuka kuyona and the support engiyithola from abantu engihlala nabo angeke ngisho ukuthi ngikhala kakhulu yabo umntwana uyakhona ukuthi athole impahla zokugqoka uyakhona ukuthi adle yabo yonke lento leyo so manje ngaba nalokho mina uthi hawu oboy bekade August umuntu lo ngijole naye okay samthola into na 2016 washi the period le from 2016 up until manje bekade engamithi enganjani kodwa ethi aka prevent manje kade kufika nje umntwana seya prevent yabo lento le sekalokhu useyabamba yabo lo ngange understand yabo kwakunzima ukuthi ngiaccept and two ngenalokho ukuthi no indlela ethi ngayo nalokho vele ukuthi uyangishithele yabo lonto le because nakhona ukufanda athwa ukukhulela mfethu ngiqamba manga seswami into eyangishaya yabona ukuthola ukuthi ukhulele akafika ngamena athi okay yazini bengazizwa kahle ngibona sixabana ngathi ngisukume ngenze like yabo ngithatha step isikanje no kangazwana nje weekend asingakhulumisani kade ngimcelile ukuthi sibonane still futhi nango Saturday sengimfonela ngoba ngagcina ngasafika ngimfonela wathi ayistem ngeke ngikwazi ukufika ngoba manje kanje ngathi mina okay fine lokwenza ukuthi ngiasset ukuthi ukhulele because manje ngisimini indlela ethi ngayo kanje athi okay yazi nisa la iphone yakho mangithinta ifone yakhe the very same time kade ngilokhuzwa kade ngibona nakhona ngathatha isleep esikhwameni sakhe ngathinta nje isikhwama sakhe mangise ngivele ngiphume ngesleep yabo isleep se pregnancy test nganalokho mina uthi ayibo into enze secabanga ukuthi ukhulele lo yabo yini mhlawumbe ayitshele lento ukuthi ukhulele ngoba phela ngeweekend befanele angivakashele kanje wabika izitori kwathi ayibo lonto manje ngithusa lokho mase ngibona isleep se pregnancy test le muntu uthe ngene kulezi zinto zabo zomuntu besifazana yabo lo period abantu besifazana kodwa manje kanjani ngoba phela yabo lonto ubekona isleep esithi yabo angisafuna ngisho ukubuza ukuthi okay i test results ithini yabo vele ngishuthe lento ngithule kanjani udlulisa isikhathi mase ngamconfront yabo hayi achaza ngithi mina nje wena kanje kube ukuthi siyaxabana vele sixabane sela sisidubane ngiphume ngihambe yabo hayi abuya ngifonele same day sesiphumile emsebenzini nathi ayicela ukuthi sikhulume kanje nami phela ngiike ukuthi ngikhulume na cause ngisana lokho uthi ayibu lazabo umuntu phela uyamthanda yabo fike kuyena athi ayikunje positive yabo khulele hawo wena ukhulele okay ngiyazi pregnancy test but sengifuna ukuzwa ngayo okay uyithenge nini le test angithenge manje bese siphumile emsebenzini okay ibla yasekuseni because nasi step salo lesingesibonile ibla angilahlile le iyenze njani le ithini resist sekhona yabo ngafundi le ngithi okay
mase it's okay le uthenge manje isiphi isitip sakhona yabo umuntu me guilty molo umbuzo imibuzo gcina sithi hey manje sofocus lo 19 inkinga befocus khona kanje ngoba nakade sixabana cause kukanje yabona still ngaspy mina ngithi ngisilima lesa la iPhone yakho ngale nkathi ngithola umntwana lo ngamthola ngaphandle engamtholanga kuyena sasike period ukuthi sihlukene mina nawe nomuntu nami nginomuntu after sezwile sengimithi sile wabuya ke and ekubuyeni kwakhe ngambuzisa umuntu wathi ubenganayo ngathi okay sharp 3 months down the line sesibuyelene ngathola ukuthi ube nawo umuntu into engashawa ngayo nje wathi hayi bengayonto serious yebo lo athi mina kodwa benivakashelana bo hayi bengabe into serious okay befika nakhona uvuma ukuthi ubefika lo muntu ngoba nakhe napha ngase ngibufakaza omningi ukuthi awubengenza isilimo ngibona nami wathole sesahlukana naye okay lento izokwenza ngoDecember mina ngizobamba ngoMarch ube nomuntu September akulonyaka August azawula uboy September la sekhulele khona sesikhuluma ke yonke into yila yaqala ukujumpa khona ke sengisho ukuthi mina okay fine ngiyakuzwa into eshowa ngeke ngiphike ngenjani because mangibala okay yasi esadibana naye September bani yabo yonke le nto ngiyiphike konke lokho into eyinkinga manje sekuthenini ngithi mina ngifuna ukuconvinceka ke manje sefethu ngoba uthi ukhulele ingane yami ngifuna ukuconvinceka ngisafuna ukwenza ibhalo buwangile yebo lo nto wathatha ifoni yakhe ngithi mina nakhona ngithatha ngithi okay asindisa la ifoni yakho yebo ifoni yakhe anginikeze angifuni long check ama conversation abantu yabo vele ngingene nje ngeke inamba ayiblockile ngifuna ubonza iphi inamba ayiblockile and iWhatsApp islim uma phela manje ayiwalo umuntu nje la isincade ngakhona la muntu uyakwazi ukuthi imessage mayibhalile WhatsApp uma idisappear mina ngingayazi kusakhona uWhatsApp page angazi khona uWhatsApp page angazi ukuthi enzani yebo angi understand yebo ngingakazi yebo kithi imessage la ama message la wa delete nana nabo lo ngithi na okay shambo lengene kuyi number eblockiwe ngibona inamba eblockiwe and iblocke same day kithi mina ngifuna ukuthi ukhulele kune number eblockile and uthi awuyazi kanjani yebo kune number eblockile uthi awuyazi kanjani yebo gcine hayi ke eyalina lena ngiyazi uthi okay niyazi nasifonele ngeline line le number le yabo uvele uthi kulo muntu usibani bani cela ubuza ukhuluma nobani yebo masifona remember the time ngithi mina ngikhathi ngikhulelisa umuntu intombazana yena ezebuya empilweni yami lo muntu lo wathi wejona naye wamshiya sekuphela unyaka njalo ngoba esezweni ukuthi ukhulelwe base ngithinta ifoni mina sengithi ifoni kanjani njani yilo guy lo athi ex yakhe yo mina sengikhalose ukuthi after unyaka wonke wena wathi umuntu wahluka yini benikhuluma na and futhi umblockele namhlanje abona uzobhlocka namhlanje ngivele ngiyafuna ngaba nalokho ukuthi hey should be yabo should mhlawumbe ngenza mhlawumbe kana isho noma ke noma yabo ngibe nalokho ukuthi mina okay aze ngizobona ngayo masifikile vela few masangane nje yathi hey wena uyahamba ngithathe into ezengane le engiyahamba noma ngayina ingane yakhe ngiyifuni nani kodwa mina ngangalokho ukuthi hayi angivuma ngiphike kodwa manje ngenxa u1 no2 no3 bethi hayi ngicela ukuthi ngenze kanje kwangathi izinto seyilungisa yabo nami phela yabo ukuthi uphelelene napha futhi ukhulele ngalokho nami ingane la ithola ngifuna ibe nenkinga ngizama ngizama ukubuyela kuyena yabo khona isakhulele nongizama ukubuyela mhlawumbe kwaphela 3 months like singakhulumisana then ngena nge-S4 lo sithi yabo zama ukuthi bonisane yabo lo ngikuyimina ukuhubha yena apparently ngathi isikhathi behlala no khona intombazane bezana nomngane wakhe ngazi ukuthi umngane wakhe mina yabo lo ntombazane even nje iperiod yakhe yonke nje esazithwele up until azeyoteta because le ntombazane le baba close naye sathi wena iqinisa ihlala kubo yabo lo yena ehleleni kwayo kubo mina into ebengiyenza bekunalokho mangikhuluma nabehlezelo ngithi mina how nje bese sikhulumene nasalungisa bese ngiyazama ukwenza ama-amend noma ezo eclinic yabo ngizomnika imali for the transport yabo ngaleso sikhathi futhi mangina kuye kuvuka lokho ukuthi hey kodwa lo yebo lo indlela enza ngayo yebo nginalokho ukuthi mina ingenzeka umuntu ocontractors ingane ayi no ngithi athi ngisukumele indaba yale ngane yebo noma ukuthi wonke umuntu umndeni ekhaya uhlehle cha uyacommunicate no-audit lami nalokho ukuthi mhlawumbe ngiyalwisana yabo lento ukuthi umuntu makakhulele into ongazwani awu umuntu okhona ubemnandi even esekatetile ngaye esibhedlela yakuyimi no-audit lami abantu boqala bafika yabo esekatetile ngaye esibhedlela yabo nje still sakhona lo mngane wentombazane mina ngazi phela ngithi sabangani uthi isikhathi even especially ngani sizaliwe la sengibona khona sayibumndeni nami nawe uyakhula ngempela yabo hayi la ngisazenza into ezibhedayo
ngibuyele kuyena ngizama ukumncenga Ingane yakho ingane yami ingane yami no hayi siswe ngangithithile no in fact wekade cheat ngizofika kulelo okay usisi into eyenzeka ingane yami yonke into right yabo hayi nami ngijabule yabo imani nami sekubuya le nto ukuthi yabo ngiyaxola kuzona zonke into zakhe asezenzile ngiyadlulisa ngiyafocus sa right futhi wazocela ngisho ushaya isithombe nami that's the funny part wasicela shaya isithombe sisesibhedlela shaya isithombe kimi uyena nengane wacela i-edit la must shoot yabona futhi engasazile ngokulu ukuthi hey le ngane buyithatha kuyona yakhe nani asasi right even nangakusasa futhi mina nabo ngilongibukele esibhedlela ngiphathile nezinto si right ngakhona futhi namthetha ngiyabonga kanje yabo so into bengiyikhuluma but nami bengiphoqwa yabo bengiphushwa izinto hayi ukuthi mhlawumbe ingane bengingabaza nani yabo indlela izinto bezenzeka ngakhona wa right hayi wabuyela kubo hayi mase kubuya aqala yashuba yini sekwenzakaleni yebo hey manje mawufona fanele manje ngitatazele manje mina ngibambe ifoni ukubuka ingane ufuna kanje njengana bungayifoni khathi ngisayi how kwenzakaleni manje phela mina nawe ngithi si right yabo lana kuhambe bonje ikhamba isikhathi and ingane yethu ihlala khona kubo ihlala nobani nentombazane lo mngane wakhe aphela nje nithi find out ukuthi akusiyi ingane wakhe le ntombazane yabo bayajola kahle hayi uthini ngo le ntombazane akusiyi ingane wakhe bayajola and bavele abajola ukuthi yini bengazi but ngokuqamba ngabo khona honestly ngifuna ungasho especially yabo ngesikhathi sekazo deliver uma in fact during in fact ngalikathi sasesibhedlela nje se deliver nani ngaso yabo ngasola because I was in contact with umngane wakhe mina phela thinking ukuthi hayi umngane wakhe yabo yena umuntu oseduze makuthiwa asimtholi lo sifonela yena yabo ngangisola ukuthi ayingeke la something fish between this kodwa ngibe ngibe naloko ukuthi hayi ngeke lo akayona le type yabo abantu aba date with the same gender yabo lona hayibo ngafuma sengifimiswa yini manje ukuthi one the same ntombazane bengibuye ngiyicela njengomngane wakho ukuthi hawu mfethu ukhulume phela nomngane wakho mfethu yabo ngiyazama mfethu I'm trying mfethu ngoba ngenza ngibona ngiyazama yabo ingishaye ngeyivala ntombazane hayi mfethu khulileka miyeke nawe lewe ehlulukulu kanti nayo intombazane ikhulumela ngempela ayifuni ukuthi no ayuthi ibhekile ayifuni ukuthi mina ngilongi iba in contact kakhulu nalokho because shoot ngayo noma mhlawumbe naye emthembini lo uzophinda buyele kumina yabo le into vele yenzakala lo even naku for instance now isweke umuntu engingazwana naye angeke abe happy kuthiwa ngithatha contactana no with ubaby mama yabo lona yonke engifimisa kakhulu le yabo sengitholile ukuthi okay bayajola nani and bese benesikhathi bejola kuyikhona ukuthi abanye abantu bese bevele bazi yimina bengazi yabo esayidini lami nabanye ilunga lomndeni nami bengazi lento engiphatha buhlungu yabo lento like because manje sengikule stage ukuthi lo muntu ngiyamthanda twempa ngangifuma yabo and ngiyabonga ukuthi yabona that time ngikhumbula yabona ubungubuka manje ngalesa sikhathi ubungekubona ukuthi yini angikhulumi ngento yakudala into yani ngikhuluma ngento last year mina yonke lento enzeke last year yabo in fact last year 2023 yabo lento bengifuma strong mina kwami nje wonke last year beumumo wago yabo lento I went through a lot of depression ukuthi ngingalali ngisashiya ukuthi even kwi alcohol ke ngisentisha okay bela kade ngathi shiqe le alcohol but bese kuwe singasahambi ngoba yabo lento ngingasana ndaba wahlala wasingle ngahlala ngasingle ngidekele utshwala nganandaba phela isibotho nje setshwala sibotho yabo aphansi wazafika ekuthenini ukuthi yazini manje ngifuna ukushintsha impilo yami yabo ngigayise second chance empilweni ngiqale ngiyilungisela because obvious njengoba ngiye kanje angeke ngithi ngizohila ngomunye umuntu because ngeke ngayizama phambelini lento yafail ngagcina sengithola umntwana nomunye umuntu which is engasathandana naye so manje ngayitshela ukuthi into ezongisiza la ukuthi angiqale ngiyilungise mina ngilungise inkinga yami leyatshwala because sengingenile shit then I end up sengilungisa indaba lento yami ukuphuza kakhulu right ngaclean kodwa into engasala nayo ukuthi yo ngoba ngisengazi yabona umjolo nje lo ngishapile umjolo ngishayile intwempa because manje nginalo intombazana nginalokho ukuthi ukhishwe umuntu yabo phela injalo indaba because ukhishwe intombazana bethe cabanga lonto le because manje into mayisifike masifuna ukuchazela so hayi no kahle njengoba ede sekunikeza ingane lede kunikeza yona bese sivele sesijola kahle uchithele mina ngoba ede sizelala nawo lezi vele sesijola mina ngikwazi lokho mina ngazi siyajola yabo so manje into engishaya ukuthi ngizokhishwa yenye ichiri and afuthi khiphe angiqhapha ukuthi ichere engayazi ichere bengathi ngiyixoxela inkinga zami ngithi awufethu ungikhulumela nomuntu wakhe congcengela nani kanti fethu yebo lonto le yabela ngazizwa ngibhara blind
and ngathula futhi ngayo yonke lento ngingayikhuluma kakhulu kodwa fix isikhathi la khona sengiba right sengihila nangoku right manje aba right and ngilungisa into ezingakwazi ukuthi yabo ngilungise le ndlela lenkinga le without ukuze ngisebenzise utshwala yabo because bese umuntu etshwala and singi involved nama drugs because sengishawa boma depression then nga relax ake ngakwazi ukuzophela ngaqala ngaba clean ke yabo qala nje ngayeka nama drugs I was in cocaine so akhona emva lokho ngayeka ne plug okay noruthi ngoba ngiyeke ukuyeka but singayibona i-difference ngakhona ukusukuma ngiya kubantu yabo uthola usizo but kodwa nje kwayimina mangikhuluma naye that's when I realize ukuthi I should sengixolile because noma ngikhuluma naye noma ngimbone yabona umuntu mawade umthanda yabo umbona ububa nalokho ukuthi ukuthi dini yabo uvela udini because manje lo muntu lo unama feelings akhe yabo lento le vele ukuthi udini yabo ngivele ngicasuke mangimbona yabo because vele kubuye lokho yabo kodwa manje akusekho lokho right yabo lento le abo indlela engayibeka ngayo lento ngiyiprove yabo kumuntu engizana naye manje ukuthi ngeke futhi ngempela akusekho lokho ukuthi yabo because isikhathi ngibe ngitatazela yabo noma ngimbona ngibe ngisaba ngizingithetha ngeke kwenzakalani yabo lo kanti manje sengiyakwazi ukuncola naye ngikhuluma naye ephathelene nengane sakho space nomntwana wakho nomdala naye lo mncane nkosami lo wogcina kuyangivakashela yabo nena sisakhona ucommunicator and sengiacceptile sengivumile ukuthi sekakhethe impilo yabo le ayiphilayo manje fanele ngiyihloniphe lo mpilo mina the only thing nje ebekade ngiyifisa kuyena bekuyini ukuthi nje ngihloniphe yabo ngisho ngabe kuthiwa okay kwazi amaflop amangakanani but kodwa angibuyele phansi or nothing yabo ngisho kuthiwa kwazi amaflop but kodwa ekugcineni akhumbule ukuthi ngiyithama le ngqosi yakhe yabo because nami whatever into engiyenza ngisho kuthiwa namhlanje mina ngiba yini yabo I'll never look down upon uma wengqosi zami because umntana innocent and umntana uyamthanda umama uyamthanda ubaba ukuthi abasekho ndawonye lento maqwebhana nani ngagcina sengiyi-right ngiyakhona ucommunicate naye manje yabo kodwa nje yabona into engiyibuka because ngase ngiyibheka lento ukuthi lo mntwana lo ndlela engamhetha ngakhona yonke le minyaka then it took komthatha like 2 years ukuthi aqede ngami yabo nje ukuthi I'm lucky enough ngoba angenzange into eziningi ezibheda kakhulu kuma suicidal thoughts during the period ngishawa uma depression yabo nje komthatha only 2 years ngizaqede inyanga uyacabanga abantu abangaziyo nabantu abathaziyo ukuthi how uma wengane kasibani banjelo yana seka ayibona nje ngiba khona boma Facebook khona boma abantu yayibona into kanjalo bengishawa naye lo nto leyo ukuthi but manje sengamkelile yayibona into leyo because ipast kumele uyidedele ihamba kodwa nje ngafunda isifundo ukuthi just ngizokhishwa ngichela Umjolo scam yebo Ndoza ukuthi sibonga kakhulu ngebali lika Bhuti elimnandi kangaka umjolo yi-scam bobhuti xa nizasithi bakhona ogela abasijongile ngiyadlala okay ke abantu akothi ningalibali siyafumaneka kuwo wonke ama-social media platform okanye sibhalele phaa ku-email yethu umjoloshow@gmail.com okanye usi-WhatsApp nansi WhatsApp number ezansi until next time inkosi